Twalomba yawe mutuposhe coronavirus na malwele yonse. Tusambwe mumulo pasanitaiza wamaka shinganga mukalambani mwemwe Yesu. Coronavirus ulwelyo bwayafya, ulwelyo bwapesha bantu amano. Tabwakwata n'omuti uwinga tuposha. Twalomba femwe Yesu mutuposhe. Twalomba oyawe mutuposhe. Shinganga niwe Twalomba oyawe mutuposhe. Baba Yesu shinganga niwe Twalesha ukusamba muli santaiza. Twafwala na mamasiki pameso. Twaikwalantana social distance. Twakonka coronavirus daile. Twalomba oyawe mutuposhe. Baba Yesu shinganga niwe Twalomba oyawe mutuposhe. Baba Yesu shinganga niwe Mayo nobe tata ndume nobe nkashi. Sumina uyu Yesu uwatani kwe. Alikwata amaka ayakwelela imembu nokuposha malwele ayashipola. Twalomba oyawe mutuposhe. Baba Yesu shinganga niwe Twalomba oyawe mutuposhe. Baba Yesu shinganga niwe Yesu Kristu mutuposhe amawele. Kolera, Ebola, AIDS na cancer, TB, sugar na malaria, cancer kala, ifiputa